সেই বসে বসে আলো সেটাই সুবিধা। আচ্ছা বসো চেয়ার আছে ডিও नवंबर 18 কোভিড বার থেকে 12 বিদর্ভার ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଟିଉସନ ପାଇଛ? ସେକେଣ୍ଡ କୋଉ ହାଇସ୍କୁଲ? କଣ ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ? କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପିଜି ଆଡମିସନ୍ କରିଥିଲି ଏକ୍ସାମ୍ ଦେଇଛି ଅନର୍ସ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କଣ? ହିଷ୍ଟ୍ରି କୋଉ କଲେଜ? ବଲ୍ଲଭ ଦେବୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଶ୍ଚନ୍ତ ତାପରେ ରଖିଛ अब मामला Yeah. These 14